Nidaul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaka bi akhlaqihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidiq wa akhrijni mukhraja sidiq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahuli mga palangungan sing kami hapag iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin yan kamo masi-masi inti but sarta tilusa amuin laungta simusugpat sarta timutundan hatiranan ini. Tiranan pagtawaron sin kami mother frequency sin Tandar Bravo bang haaykom sarta yari kita niyo atiranan sin Nidaul Islam amuin kakitaan sin kamu live ha Facebook iba nga YouTube pupun hadjadi hadaira sambuangan lapay na in lang ta mga sila yan hagwa hula jimadya ka biidnillahi subhanahu wa ta'ala sin programa di Nidaul Islam amuin pagpangadji ipagtukbal sin mga kaguruhan sin kita niyo sa kawa mabut pawakto nila. Tati ko baha mga palangkon hakam Islam biya na sin sambat sin guru kaina guru mulia Syekh Zakaria Muhammad in laung ta adlaw ini adlaw hinapusan na iadlawan sin long tabulan Ramadan. Mapagyanon niya rin nakita niyo haruhol-duhol niya mga palangwan harama Islam. Bukod na jaman in long taitungon atau kan intakaran sing kita niyo sumagawa minitan dakuman muklas na dengkato niyo in bulan mulia bulan Ramadan amuin sa lagu-lagu laung ta bulan mahamulya yanughara sinallahu ta'ala tiap-tiap makaminsan halom sinhang katahon pagpalawayon di kato niyo mga palangon harama Islam amuin ni'mat dakula ding Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakaabot haloman niya sarta hiyulmat marayaw in laung ta bulan Ramadan sin panghormat na kaamu hasara kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan na sinagi mga palangwan sin ako haara ma Islam. Amun pagyanon wala kya alimatahan, wala kya sayuhan. Kano nura kita niyo nagtagna sin pag puasa ha bulan Ramadan. Wala natura kya sayuhan habiyayaon niya rin nakita niyo hay napusan. Amuin in mga bariman, mga palangon harama Islam kiyukuyagan sarta naso sa in pangatayan. Bang ako imyan lang kiyukuyagan in mga bariman karna yari na haruhol-duhol na sarta naghinapusan na imulan Ramadan. Kuyag karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kakuyagan amuin alhamdulillah wala nila kya pasaran, wala nila navial-vial, wala nila laung ta amuin wala dihilan halka in bulan Ramadan. Sa hangkan kuyagan in mga bariman karna sin alhamdulillah wala sila nagbati laul, wala nila liupas
indeng ha mga waktu nila, iusal nila papag-ibadat patuhan Rabbul Alamin di bulan Ramadan. Induman piagsasambahayang tarawih, pagkikiyamul layl, piagjijikir, pagbasa Quran, iban sin pangindua pa Allah Ta'ala, sarta na sindukaing ibadat siyara sin Allah Ta'ala haruman niya. Damikyan in adlaw niya piupuasahan si mga bariman, amuin nangangahagad katunggal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagpaparat saya ha mga raakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mong kanila bilang wajib atawakan fardu. Sarta himihinang na isab ha adlaw niya sin uno-uno na tibayho an ibadat siyara sin Allah Ta'ala di habulan ini. Amuin alhamdulillah bihayaon naghinapusan na in kakuyagan sin mga bariman, kakuyagan karna alhamdulillah nahinang nila indeng ha mga tibayho an ibadat dia akan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta wala nila iniliupas in karayawan habulan Ramadan. Damikyan na susaray sa amin pangatayan si mga bariman, hangkan lang ko nasusa karna amuin karayawan diarasin Ramadan, di mo kawakan in karayawan haro kaing bulan. Nga sa to nasusa in mga bariman karna muklas na isab hamahapon ini pagtugom sin matasuga in Ramadan. Amoy in ibadat halauman niya lipat mang lipat in pahala hianog hara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila. Manjali bihaya un naghinapusan na in kasusahan si mga bariman amo in pagpuasa ini bukon na via sin ibadat halauman Ramadan in ibadat mahinang nila amo in kalagguan sin partong basan kamulyahan ding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa sumagawa mga palangwan na agama Islam, in yadto di yadto long tabi mga kapailuhan sing kita niyo in masusakitan niyo iban sin kuyakan. Sabab lamod ding hikasusin kita niyo matay mo da agama Islam di ta kaingatan mga palangwan na agama Islam. Bang in kita niyo makaabot pa ka Ramadan susungon hatahon lang tapo asin tahon ini. Amuyad to ining mga pagmasusahan sing kita niyo. Uno makaabot tabha kami Ramadan balik. Amuin makatunay kami sin ibadat sa lagu-lagu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuyad to in angkan masusai mga bariman. Sabdi na to matanto mga palang wana agama Islam bang ikaw ibansin ako kita niyo katan makaabot pa baha Ramadan puasin Ramadan ini sa murah-murahan pangayon na to po Allah Subhanahu wa Ta'ala bang mayan matuod pa Ramadan biidnillah Subhanahu wa Ta'ala abutan sing kita niyo sarta halom kusog iban kaya hasupaya mahinang na to indeng ha mga siyara ibadat sin Allah Ta'ala ha Ramadan amuin insyaallah abutan pa sing kita niyo puasin Ramadan ini. Kakuyakan sin mga bariman karna in Nabi sallallahu alaihi wasallam matarang habayta niya kabtangan na mahamulya himuaring harila niya law na lisaimi farhatan in suku madawhat sin mga tao nagpupuasa dua kakuyakan lisaimi farhatan in suku sin tao nagpuasa ha bulan Ramadan aun madawhat niya dua kakuyakan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. O kama kalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakuyakan panagnaan lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuna in waktu siya umalok pa pagbubukaan niya. Atawakan hawak tu maghinapusan na biyasin adlaw ini konsum buka na siya amuin magbalik na biya kain na tag na inhialal na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in pagkaon pag ginom adlaw niya iwan na sin pagsuok pa asawa niya adlaw wasin Ramadan ini magbalik na in kahalal biya kain na tag na sin mga hialal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta in labi kakuyakan si mga bariman hawak tu magbuka na sila at wakan maghinapusan na sila sin Ramadan
Amuin kuyagan in pangatayan nila karna alhamdulillah thumma alhamdulillah natunay nila na in sa laggo karayawan ibadat halaman sin Ramadan natangbos nila in kauhantag siyam katluan adlaw pag ibadat patuhan rabul alamin amuin pagbahasahon nakatammat na sila sin ibadat sa laggo habulan Ramadan. Kakuyagan niya to si mga bariman, mga palangonha nga Islam, karna nakadawhat na sila karayawan biidnillahi subhanahu wa ta'ala karna sin pag-ibadat nila habulan Ramadan doon nakahaadlawan niya iban haruman niya. Hipagkukuyag si mga bariman habay ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikarwa kakuyagan farhatun inda liqa'i rabbi kakuyagan hawak to in bariman hipagbak niya na intuhan niya Rabbul Alamin haadlaw kana amuin kug iban rida sin Allahu ta'ala magbak iban sin siya karna in siya himihinang sin pagtaat patuhan Rabbul Alamin labi luwa di habulan Ramadan. Amuyad to mga palangunha ka Islam murah-murahan madawhat sing kita niyo indua kakuyagan yadto amoy nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karna alhamdulillah iagad na to in aturan. Nagtaat kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtaat kita niyo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin hinang na to indeng hamanga siyara sin Allah ta'ala ibadat halawman niya. Doon nagkaharuman niya adlawan niya. Alhamdulillah hamapon ini nagtangbos na kita niyo mga palangon hagama Islam sin ibadat sa lagu-lagu habulan Ramadan. Murah-murahan bang mayan tiyayma sin Allah subhanahu wa ta'ala inibadat na to. Allahumma taqabbal minna du'aana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa sa'ira amalina. Amuyad to mga palangon Islam in pangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, ya Tuhan namo ando bang mayan tiyayma mo kamo in ibadat namo in panginduaan namo in pagpuasa namo, in ruku namo, in sujud namo, iwan singkatan tibayhuan sin ibadat namo, murah-murahan, tung basan mo kami ya Allah, sin sarew sung basa adlaw kana dayang hamanga ibadat lugto sin kami, karna muhong sin karidaan iwan ulong mo ya Allah. Amuyad to mga palawan hagama Islam, indeng hama pangandua sing kita niyo, karna wayron da ka pa, iddahan sin ibadat, minsan pa biyarin laggo niya bang wala tiyayma sin Allah subhanahu wa ta'ala. In labi marayaw, in labi mahalga, in ibadat mo amupaka, in malaggo na. Minsan in sibi-sibi, bang tiyayma sin Allah ta'ala, amuyad to in jajakpatan si mga bariman, karna hipagbak nila intong basadarat, sin Tuhan Rabbul Alamin hadlaw kana. Amuyad to mga palangon hagama Islam, indeng ha mga long tapangindo asin kita niyo. Alhamdulillah, maghinapusan kita niyo mapun ini halom pag-iman sa wasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta mga palangon hagama Islam in konsumyaon amuna in adlaw paghaylayasin kita niyo biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Suring ha mga bisarahon sin ako amahapon ini at yuti waktu lang tanda kapin-kapin hari pa kita ni makapagbuka hinapusan. Amunain bisarahon na to in al-a'mal allati yusra'u fi'luha yawm al-'id. Mga kakahinang amal ibadat amuin siyara hihinangon siya haadlaw sin haylaya. Amuyad to inding ha mga dagay rayon na to maniutiyo in mga parkala siyara sin Allah ta'ala haadlaw ay atawakan adlaw haylaya. Muna mga palangwan hagama Islam yan na sinari hawak to in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di matong pa Madinatul Munawwara laong sin mga kasahabatan kaya baitahi Anas bin Malik radhiyallahu anhuma qala kadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Hawaktu di matong in Nabi sallallahu alaihi wasallam pa Madina aun dua adlaw paghinangon sin mga tao Madina yal'abuna fihima paglamilamihan nila in dua adlaw ini.
Dua adlaw paglamilamihan sin mga tao Madina, hawak to jahiliya pa. Hawak to way pa sila nakasuod pa agama Islam. Hawak to halom pa sila kaawam, halong bahalo, wayron pangirab tungod pa agama iban pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to kaya sakupan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakaasubuin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanila. Mahadhanil yawman, unulong na indua adlaw ini. Qalu long si mga tao Madina, kunna nal'ab fihima fil jahiliyah. In kaunan na mulong na ya Rasulullah, nal'ab fihima fil jahiliyah. Indua adlaw ini hinang namu paglalami-lamihan, indua adlaw yan, hawak to jahiliyah, hawak to wayr papangirab namu sin pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kad abdalakumullahu khairan minhuma. Mga katotay manghuran, giantian na sin Allahu ta'ala kaniyo indua adlaw yan sin labi marayaw ring hayan. Giantian na sin Allahu ta'ala indua adlaw paglamilami, pagbunyi-bunyi sin kamu at time sin jahiliya. Biyayaon giantian sin Allahu ta'ala kaniyo sin labi marayaw indua adlaw yan amuna in yaumul adha wa yaumul fitir. Amuna in adlaw haylaya adha, haylaya haji long sin bahasa ta, wa yaumul fitir iban sin haylaya puasa biya sin konsuman insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amuyad mga tayo mga agama Islam karna hawak to na kauna at time sin jahiliya indua adlaw yaon pagbunyi-bunyi sin sila, bunyi-bunyi kasyirikan patuhan na bulalamin. Pagbunyi-bunyi, pagkupur pa Allah Ta'ala, ibang sinang maasiyat sa tulaat, di kawayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, indua adlaw, yanti sin Allah Ta'ala, amon indua adlaw paghaylaya, hipo sin pagsukur hanikmat sin Allah Ta'ala, hipo sin pangindua pa Allah Ta'ala, hipo sin ibadat, mahinang halawman niya, hasyara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So nagkabidda mga tayo mga agama Islam in paghaylaya amuin haylaya ha Islam iban sin paghaylaya sin mga sila dukaing agama. So sa butod taman yun yung mga palawan ha agama Islam. Muna mo narihay nilong na dahing ha mga siyara hinangon sin mga bangsa muslimin ha adlaw sin haylaya. Dihay nila sabot muna mo nalong na al-ghuslu yawmul Eid wat tanadzuk wat tatayyub. Dahil mga kakahinang siyara hadlaw si paghaylaya muna amunain pagpaygo hadlaw sin haylaya iban sin pang lano sin ginhawawaran iban na sin panamong niya wat tatayyub iban sin pagpahamot-hamot. Inyad turing ha mga laong tasyara kato niyo haadlaw sin haylaya in subay kita mamaygo mga palawan harama Islam. Gayta diha ini laong na in yustahabu an yatatahhara bil ghusl lil Eid. Piyag marayaw bilang mustahabin hukuman in mang lano sarta mamaygo haadlaw sin haylaya. Liannahu yawmun yajtami'u fihi an-nasu lis-salah. Karna in adlaw yan long na adlaw mapundo ni manusia karna tumunay sin sambahayang pa Allah subhanahu wa ta'ala. So riha ini biag marayaw sin mga ulama in long tapagpaygo haadlaw niya kayaumil Jum'ah, biya sin pagpaygo haadlaw Jumaat. Amuyad to in dahil ha mga waita si mga pukaha, si mga ulama, in mustahabin hukuman sin pagpaygo haadlaw niya, panglano-lano, iman na sin pagpahamot-hamot, inyad to habang sa kausuhan. Karna, kaya waita Sa'id Ibn Musayyib, laong niya, sunnatul fitri salatun.
In sunnat long na kakahinang haadlaw sin haylaya Eid al-Fitr, atas tulaw na parkala. As-Sa'id ibn Musayyib, long niya muna al-masyu ila al-musalla, hatu na sabot sunnat kakahinang haadlaw Eid, amunain manaw kaulong na madto paamuin musalla pagsasambahayangan, hati niya piyag marayaw, sunnat in manaw kaw madto paamuin tampat pagsasambahayangan mo haylaya. Wal aklu qabla al-khuruj, iban sin kumaon ha di pa makagawa ding habay haad daw sin Eid al-Fitr, in kumaon na kita hari pa kita makagawa ding habay tamad to pa pagsasambahayangan. Hikato na sabot dihay ni ilaw na wal igtisal iban sin pagpayo. Into ini nasabot ding ha mga sunnat kakahinang haadlaw law ta adlaw haylaya. Amoy ito mga palangon ha kama Islam. Amoy ni inding ha mga panagnaan nasabot si mga law ta ulama tungod pagkakahinang siyara haadlaw sin law ta Eid. Kaibadan baita nilalong na al-khuruju ila salati mutajammilan bi an yalbisa ahsana siyabihi, amma nisa'u law na payakhrujna ila salati ghayra mutajammilat wala mutatayyibat. In gumawa kaulong na madto pa magsambahayang adlaw haylaya mutajammilan, magpalingkat ka sin panamong mo. Nagpalingkat-lingkat kaw, biya na sinlaw na manamong tamong sintamongon sa rayaw-rayaw, magpalingkat sin pamakay, sarta manamong sin panamong sa rayaw-rayaw. So magawa lang narihay ni amman nisa, arapon lang na in bangsa Fatima, bangsa kababayan, na payakhruj na ila salati ghayra mutajammilat wala mutatayyibat, na wala isab syara kanila bukod sunat kanila, in nagpalingkat-lingkat sila kumuha, amuin magpahapoy-hapoy lang sin bahasa, sarta bukod na nagpahamot-hamot, inyad to wala na syara kababayan. Bukod magsuddihay ni sa mga temong daara may Islam, atin na nagnunuog-nuog na in kababayan sa ayaw makalando, amuin lang ta may nang sabawan hikapilad sin iman si mga kausawan ng makita kanila, tayo makalanduin pag-ari-ari sin ginhawabaran, labilwa pagpahamot-hamot, inyad to wala na to siyara ha mga kababayan, arapon inyad to siyunat ha kausugan in lang tamang hapoy-hapoy iban magpahamot-hamot sin ginhawabaran. Amoyad to mga palangon ha kama Islam, indeng ha mga nasabot dihay ni. Demikian mga palangon ha kama Islam, dahil ha mga sunnat kakahinang hayamul Eid, law na al-aklu fil Eidain, amunain pagkaon. Hatin yarihay nilaw na asun na ayakula fi Eid al-Fitr shay'an qabla as-salah. In sunna rihay nilaw na haadlaw Eid al-Fitr, in kumaon law na haadlaw haylaya puasa syai'an qabla sala, uno na makaon niya hari pa siya makagawa madto patampat pagsambahayangan niya. Wal afdal an yakula tamarat witran salasan aw sab'an. In afdal dihay nilong na in kumaon siya tamarat, hulma, tamar, witran, amon gansal in pagkaon niya, ay roon na katu atawakan pito. Tu atawakan pito. Amo yan, 2, 5, 7. Amo yan to inding habang sunna. Pag hinangon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha yaumul Eid al-Fitr, ha adlaw haylaya puasa. Jayad do mga tayo mga daara may Islam.
Amuyad to inahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haadlaw sin launta Aidil Fitr. Adapun Aidil Adha na piyag marayaw isabin launta di na akaw kumaon sung kamad to pagsambahayangan suway na amuin lang taus pagsambahayang in labi marayaw makakaon kaw sin amuin piyag kulbanan mo. Amuyad to mga palang wanhara may islam magkulang maglabi inding ha mga sunnat kakahinang kay hinukato sin agama dayng ha long ta pangikot ha kakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba sin kasahabatan niya adlaw Eidil Fitr. Hikaturi hay ni mga palang wanhara may islam dayng ha mga sunnat kakahinang amunain long na al-masyu ilal musalla. Amuin manawkaw madto patampat pagsasambahayangan. Manawkaw kaari. Yaduin din ha mga sunnat. Kung nakaw magsasakatan, mamukuna sa malayo to din nga mga longta musalla pagsasambahayangan mo. Naarapon sa bang mamalayo na pagsasakatan ka o tayo mga udara may islam na sa zaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam na bukod na malayuin mga masjid mong pabayan nila na siyunat piyag marayaw in manaw na kaw kaarimad to sa mayta na yadto in labi mapahala karna sunna kakahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam iba na sing kasahabatan niya amo yadto mga tayo mo da agama Islam nabi na sinagi wala isap yang langan in magsasakatan kaw doon na kaw makadkaw lang tabi mga upat siki ni atawakan dua siki biya si mga motor ini iban si mga sasakatan mo, Fortuner na katawa, Montero, uno na sakatan mo. Wala piyang langan sa sunnat hadjain, manawkaw, madtupatampat pagsambahayangan mo. Karna amoy doon na hinang, longta Nabi Muhammad SAW, sarta na sing kasahabatan niya. Amoy ito mga palawan ha agama Islam in longta, piyagmarayaw, sampay lang si mga ulama, law na ad-dihab min tariqin wa ruju' min tariqin akhar amuin manaw kaw law naring haran dukaing harap madto pamusalla pagsambahayangan mo pagbalik mo manaw na isab kaw lumawag kaw daan dukaing pagkalabayan mo bang kamoy papamaybay niyo. So amoy ito mga palawan harama Islam ini law ta on mga hikmat diha ini sa doon nakakaingatan tayo hikmat may ta encourage kato si Nabi sallallahu alaihi wasallam in papanawon kita kari kaingatan tayo hikmat at awari inyad to lang ta sarayaw-rayaw pangikuti hay ng si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya bay ta lang nakila la hikmat bihada kaya bay ta dihay niya lang na hikmat hangkan kita papanawon harap pa lang ta musalla hatampat pagsambahayangan ta lumaway kita ring haran dugaing salta man kita magbalik isab lumaway ka ring haran dugaing dihay nilaw na hasupaya makasalam kaw ha mga sila amuin mga tao yaon hakarandanan bang dugaing dani in kalabayan mo na mataod masalam mo ring ha mga taymang hudbo bang sa muslimin amoy adto inding ha mga longta hikmah namikyan ha mga hikma ipagpatampal sin syiar sin agama Islam amuin lang ta aturan sarta lang ta pangilahan sin kakahinang sin bangsa muslimin aturan sin agama Islam kakitaan sin kaibanan agama in lingkat sin lang ta agama ta amuin yaon kaw nyamanaw kakitaan nila in tuyo lugto sin mga bangsa muslimin magad hasara kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta hasupaya laung tamataod makasaksi kay mo. Kasaksian kaw sin isiusiyo na amuin laung tareha mga piyapan dyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na in katumbutumbuhan iban na sin uno-uno na makhlukat sin Allah subhanahu wa ta'ala kalabayan mo yun tukatan sumaksi at tiap-tiap bariman amuin nagpatampal sila sin long ta ibadat patuhan rabul alamin amuyan to mga palawan hakam Islam nariha ini mga palawan hakam Islam
No, si mga ulama, sibo da kaingatan mo in mga sabab atau kan hikmat atau wari na in mahal ga nakaagad kau ha sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab may ta na in manaw kau harap pa masjid atau kan patampat pagsambahayangan ha dan dugaing pag-uwi dan dugaing inyad to long ta sunnat pangagad akakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo yadto in labi marayaw wal khairu kulluhu fi ittiba'ihim karna in long takarayawan katan niya naroon ha pangagad mo asun nakakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yadto mga palangwan ha agama Islam nakabalikan ko biya na sinsambat wala yadto piyang langan tay manghodin magsasakatan ka wala kala isablong muna. Hibin ko na yung sasakatan ko rin ako magsasakatan narakala malayo-layo yung masjid kadton mo tawakan mo salla. Nari ko ton magkaabot isab sin long ta waktu pagsasambahayang long ta ikaw na din labi makaingat bang pangatod mo habang kau manawri kau matarasaw na labi mo rin manaw kau. Arapon bang ha pangatod mo biya dagbos di na kau makaabot na suway na magsakatan na pagsasakatan kau. Amo yan itong mga tayo mo da agama Islam inding mga aturan kato sin agamata. Damikyan mga palangwan ha agama Islam in ding ha mga sunnat kakahinang dihay nilong na sabot si mga ulama in pagsambahayang long ta muna sambahayang dua haylayo ini ada ussalati pis sahra karibatin minal balad wala ba'sa bi fi'liha fil masjid al jami' indal haja. Demikian din mga sunnat long talami marayaw in pagsambayang haylaya amon tunayon mo siya in pagsambayang ha sahara ha long ta kapantayan karibatin minal balad amo in masok isabon pa hula mo at tawakan pa lugar kaya bubutangan mo. Amo yan ito mga tayo da agama Islam. In sunnat pagsambahayang haylaya ini malingkat inyad ito kapantayan. Naamura kumandi ka ito ini na ang kan nabi mga kamaumuhan na masjid kita magsambahayang karena wayron tampat na marayaw amo in lang ta kapantay amo in makasiguro kita malano in lugar karena na biya na sasambat yari kita naglalamod di bansin long ta dukaing agama amo in di tamatanto in tampat pagsambahayangan ta long ta mo kapantayan niya on malano katawa uno karena na yan in mga kanajis-najisan mga iro iman na sindo kayong binatanga mo inang tahiyaram sa Allah subhanahu wa ta'ala na di kita makasiguro in lokal yaon biya mga long tamalano ang kan na biya mga kamamuhan di ka tuhulata na wala na sa piyag mangi wala ba sa bipi'liha fil masjid wala lang na biya mga tinasa niya hinangon siya ipagsambahayang masjid al-jami amuin mga long ta masjid amuin jami amuin kalubukan sintao si kamatauran pagsambahayangan ay dal haja bang laong tadarura at tawakan kaunahan na hamasid na kita. Arapon bang sopa maon pantay maluag tanto tamalano na yadwin sunnat mga tayo mo da agama Islam pagsambahayangan hayomul Eid. Amo yan mga palangha Islam gata kato sa mga fukaha baita si mga ulama. Amo yan mga katotay mo da agama Islam hindi mga sunnat kakahinang hayomul Eid. Demikian nasabot dihay ni mga palawang sa agama Islam law na at tagkir ila salati masyan. Amo in magpatemprano kita sin paghadir tamad to pa masjid. Ngaon sa rapat amo in maglumba-lumba kita niyo amo in makauna kita niyo madto patampat pagsasambahayangan sing kita niyo. Bang ha masjid pa masjid bang long ta hapantay labi marayaw inamo in long ta makanto kita niyo temprano karna inyad to piag marayaw kato sin aramata in long ta malingkat inamo in long ta makaawal-awal kita madto patampat pagsasambahayangan ta karna amo yadto indeng ha mga kamulan sang kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta pangikutan kakahinang si mga sila salaful umma amo in mga nakauna rin kato pag iman pa Allah subhanahu wa ta'ala
Amo yan di paghinangon nila, di sila magpatarasaw. Sinamoy lang tapaghadir nila pa tampat pagsasambayangan nila Salatul Eid. Amo yan mga palungan hakam Islam, inding ha mga long tasunat. Kakahinang mapatut hinangon ha adlaw sin long ta adlaw haylaya. Karena ini mga timon hakam Islam na muna-muna makakatukaw pa amon sapan panagnaan. Mga kausukan. Yan tukaw hasapan panagnaan, labay tumarayaw din hasapan ha taykuran. Nang ka naman kababaya, makakawasin na mo inlong ta karayawan sa lagu-lagu ini na suway kita muna. Ayaw kita mag-late-late. Magpatemprano kita matuhmadir pa long tatampat pagsambahayangan sing kita. Amo yan ito mga palungan hakam Islam, inding ha mga sunnat nasabot diha ini long ta lamod ding ha mga kakahinang siyara kato ha adlaw sin paghaylaya. Damikyan mga palungan hakam Islam, amunain long ta at takbir fil Eid. Magtakbir kita. Magtakbir, biyasin takbir mo in long ta mun kabyaksahan sarta ding ha mga yang Hindu kato niyo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patauron tayong pagtakbir. Sabataan na Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yawmal fitr fayukabbiru hatta ya'ti al-musalla. Kaya ba'y talong na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaunan niya bang siya gumawa haadlaw haylaya Eid al-Fitr biya ini tumakbir siya sampai nahadya siya rumatong madto patampat pagsasambahayangan niya. Amuyad to, magtakbir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil haraan pa siya. Harap man to pa amun tampat pagsasambahayangan niya. Na sampai hikatunay na isang bahayang. Isang bahayang paidha kada sala kata takbir. Bang niya katugbar na isang bahayang, katunay na isang bahayang, narito hadto bugtoon niya ng pagtakbir. Amo yan ito mga palungan hakam Islam, inding ha mga long tasun at kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpataod kito sin takbir. In pagtakbir diha ini mga palungan hakam Islam, long ta kaya ba ita si mga ulama ha waktu pagtugom sin matasuwa sin mahapon ini biya sinamun hinapusan adlaw sin Ramadan. Pag tugom naman sin suga sin bihaon ini amon long ta hinapusan adlaw na sinamuin adlaw Ramadan, magkadali na ito magtakbir. Syarat na kayo mo in magtakbir kaw. Sampay pa amon long ta pamarum niya na, sampay pa mahinaat niya na, sampay pa amuin long ta madto na patampat pagsasambahayangan, hingga bang in long ta magsambahayang na narito hadto long ta mabugto ng pagtakbir. Sarta in khatib, pagsakat niya patas si mimbar, amuin long ta magkhutba na siya damikyan, jari pa yadto, magtakbir pa ina mo na khatib, amuin maghukutba. Amuin ito mga panahon hakam Islam. Narihang mga sifat si pagtakbir, hantang si pagtakbir, amunin Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Amuyan ito mga palungan hakam Islam, in long ta pagtakbir, hantang niya. Balikan ko Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Amuyan in long ta siyara katwa pagtakbir, pagtugom sin long ta suka mahapon ini, magtagna na kita tumakbir mga palungan hakam Islam, sampay pa konsum long ta amuin lapit adlaw, hari pa kita makatunay sin sambahayang. Amuyad to mga palungan hakam Islam, hindi ha mga sunnat, kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na amuyan mga katutay manghuran, hindi ha mga long ta magpulang maglabi ding ha mga siyara kato haadlaw sin long ta paghaylaya.
Sumanjali mga atay mga huda agama Islam, maniyot-yo, bisaraw na ito in palihalan sin Salatul Eid, sambahayang haylaya. In sambayang haylaya, mga palangwan agama Islam, ini, laong tama kami sa dalawang katahon, pag hinangon bukon laong tabi mga adlaw-adlaw hihinang ta, naon waktu pagkalupahan nasin, kaya wala ning kato niyo. In laong ta pagsambahayang aturan kaniya, laong na tumagna siya in pagsambahayang laong ta inini laong na wasalatul Eid rakatan. In sambahayang Eid 2 rakaat siya. Laong na tabda'ul ula bi takbiratil ihram summa yukabbiru ba'daha sab'a takbirat. Kaya bita si mga ulama in sambahayang haylaya laong na 2 rakaat tumagna laong na panagnaan takbiratul ihram, pag hulog niya takbiratul ihram, Allahu Akbar, thumma yukabbiru ba'daha sab'a takbirat. Pag ubos laong na tumakbir siya, puas niya yaon, 7 takbir. Puasin takbiratul ihram, laong singkibanan po kaha, tumakbir siya, 7 takbir, wakila 6. Kaibanan laong nabaita, 6 takbir, puasin takbiratul ihram. Amuyan to inding ha mga long tabayta si mga pukahagato. Kabalikan ko, di ha inilaw na nasabot, tumagna siya lang tumakbir takbiratul ihram, summa yukabbiru ba'daha sab'a takbirat, pag-uwas tumakbir siya, puas niya, 7 takbir, kaibanan bayta lang na 6 takbir, puasin takbiratul ihram. Kaibanan, liamod nila 7, lang nalamod na yung takbiratul ihram. Kaibanan, puas laong na sin takbiratul ihram, 6 takbir. Inkay banan laong na 7 takbir, puas sin takbiratul ihram. Ini adto laong ta khilaf antara si mga ulama. Ini adto katan laong taon da mga dalil sin sila. Sa Allah subhanahu wa ta'ala, ini adto makajarahin ang singkitan niyo. Din na in laong ta mahinang singkitan niyo hamang nasabot adto. Pag-uwas laong na wapirak at ithaniya yukabbiru 5 takbirat. Pag-uwas laong na rakaat hikarwa tumakbir na siya 5 takbirat, 5 takbir ghaira takbiratil intiqal wa inalamud sin takbir amuin pag line niya daing hamuok position pa ambok position. Amuyad to mga tay mga huda agama Islam in nasabot diha ini. Hati niya in hikarwa rakaat tumakbir siya 5 takbir, puas sin pagtakbir niya amuin laong ta daing ha amuin paglain niya takbir intikal pagtagon amun bang kalumain ding ha ambok position babok position so pamalong tabya mga haruko kaw sumujod kaw tumakbir kaw yadin pagtawag takbir intikal amuyan to mga palongon agama Islam in nasabot diha ini atin niya panagdaan rakaat. Kaya ba itasin kayo banan 5 takbir, in kayo banan lang na 6 takbir. Hikarwa rakaat 5 takbir, mga palangwan agama Islam, in kayo ba itasin mga puka diha ini, sampai kaya ba italong na diha ini lang na din kana Aisha radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kabbara fil fitri 7 wa 5 siwa takbiratay ruku. Rawahu Ibnu Majah. Kaya ba itahi Aisyah radhiyallahu anha laong na bunato ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timakbir siya laong na sambahayang Eid al-Fitr 7 na 7 wa 5 iban na 5 wa ilamud laong na sin 2 takbir amun takbir amuin pagruko amuyad to mga palangwan ha agama Islam atin niya diha ini 7 iban 5 nasabot ha hadis kaya riwayat ya Aisyah radhiyallahu anha amuyad din kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapag sambahayang niya Eidil Fitr. Amuyad to mga palangwan ha agama Islam inding ha mga longta magpulang maglabi di tara lang tabi mga kaganapan na karna in waktu sing kita biya dagbos haupo na insyaallah subhanahu wa ta'ala baha longta salda in mga kaimaman sing kamo apag sambayang konsum insyaallah subhanahu wa ta'ala hari pa yan tumag na magsambayang
aon dayan magpahati kato niyo sin aturan sin pagsambahayang insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hindi ko na matakita-kirihay ni katan karna in waktu taho po na dungoon na to in mga laong ta imam singkitan niyo hakun so magsambahayang sabab na kabyaksahan paghinangon nila hari pa sila magatunay sin sambahayang na umalop yan in mga laong tabi mga imam atau kan kaguruhan mag-lead kato niya pagsambahayang insa kanda kita niyo mangbiadin hantang sin pagsambahayang karna nini biya na sin sambat amo pagkain laong tabukon guro bisaning guro on waktu bang di makabasa on waktu magkalaong na sila karna laong ta ini kakahinang ini makaminsan dalom sing katong pagkahinang angkan na laong tabi mga pagkalupahan sin kay baranding kato niyo in aturan hantang sin pagtunay kaniya. Mura-murahan mga palangwasing kami ha agama Islam at ikubaha di na ako magpahawa sin laong tabi mga pangadjian na mahapon ini karna aon na kumanhati ko mga 2 minute pa 2 minute sa Allah subhanahu wa ta'ala maghinapusan na in laong ta yadlawan sin Ramadan hamahapon ini kabalikan ko bang mayan sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyay main sa lagu-lagu ibarat sing kita ni habulan niya sa arta insyaallah subhanahu wa ta'ala mga temo da agama Islam ano magpalano kita sin pangatayan na to sa arta iyon na to in kuto-kuto pangalan to muna pagkahinato manusia labi luwa mo maasing kita niyo katautan mo horasing kita niyo kampung na tumayo masuok iban na sintay manghud to ha agama ayaw hibutang hapangatayan na to in laong ta amo in igil iban jangki sarta sinamo in laong ta dual asto na tay manghud na to bang aon din kato ni ulang tabi mga aon kung marayaw in pangatayan hatay manghud niya na mga tayo muda agama Islam in laong ta konsum niya on sabat na konsum ipagtatamat na singkitan niyo pagtatay masin salamat ading Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kita niyo laong tamagad maghinapusan ha Ramadan amuin masi awon kuto hapangatayan tatay manghud ta magpalano kita si pangatayan na to lasahon na to in maastay manghud na to mga yung kita nyo kamaapan ha mga sila laong takya hinangan na to kasaan at tawakan in kita nyo mangampong kita nyo ha mga sila nakasakato niyo karna ini ipagkakasi pagdala sa mga palangon hakama Islam supaya di katamakan ini berata to sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala bang awon ding hama kasaan na nga to akamaasan na to maas na to inaama sing kita niyo ando duman ini atau akan habiyaon ini mga yung kita niyo kamapan kanila sarta na si mga katutay manghuran mga on kasaan na hinang nato kanila ramikyan ini to ayaw kita long ta magmatukas karna ini kalagguan kato niyo kalagguan katinggihan ng mga sila amon maingat mangdihili kamaapan hapag kanila manusia sarta amuin mga sila bukon nagdarasin pride nila matukas in pangatayan di mabaya mangayo ka maapan asusyo na kaya pagdusahan niya labi luwa kasaan na to hapag-araman na to inyad to mangayo kita nyo kaampunan po Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan iyampun kita sa Rabbul Alamin sarta tiyay masin Allah ta'ala ibarat sing kita nyo katan mura-murahan tiyag barakat sin Allah ta'ala in Ramadan na to tiyag barakat sin Allah ta'ala in waktu na to hamahapon ini tiyay masin Allah ta'ala ibarat sing kita niyo magkasi maglasa kita niyo hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala mamaid na kami halapal ka sila sa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين